Tahuno gedededa manganrita. Ya faluha ami wa ebua dede zo aya yaita Yesu Keriso. Baf omas lo walang ama. Baf agosage hani amuni yadu. Sito bali bero heda bazima he andre. Tihala muroy bazura mareko. Faza feledelu ayati 20 aefa irugizi telu ngafulu afitu imani heda taromani lowalangi bana loda nano aifa wa makau numige bataya hagalu bale saedania muhaga mlawa baturun refi muroy bambanua siawa bahu meuheu wangaro andre bambanua siawa bala ila dania nono niha siso moroisa balabu auiso wa abele awala khami ba ifatenge dania malaikanya andre bai owloi nitutuyu andre muroi bazi fasui yotare bondrege dana irugi ga kembanua babondrege tansa baba marafala mitungani wa maido andre namu idanan rahaniam natumbu lehe-lehe bami ila wanu ahatum bawa wa auhuzino simanage amin nami ila itere da anomege ba oroma khami no ahatu iya sinruhuni wa agu khami lefahama atuaniha sisagata andre irugi itere da fefu atuan manusiawa dan yaba atua dana bala abu alihu babawa andre ba inutu bala sangila malaika bazorogo gaila ono gaila haama zangila mifagi ba mifara la asa mi ilagi nate hulania sofana sunrai omunia sami ebadanga zawunia hadia iahunia sanguma halawa zamusana basanguma khazanaru bambawan ruha bay muriya babai mi fere le sami ilagi nato wa asoza tua bomo andrem natanga owi bamana talumbongi bamana miwo manu bamana moluo fabai mer ami iila naso ia lemu dena bahadiani wa egu khami bahmi fefu wa baini fere irogida kada daromai lomalangi manganita nisuno bani fulah khamin rauge andre Yehova ngahene ya edaromalimo andre sino mabaso ba edena sibai kedede malo walangi abotohi badede mazamasanan raata andre ma andre kau amabokai dede mabokai wangirang-rama ina tola mati ma edaro malima andre dania batola mau free fagi agasa-gasa wekolima andre to bablidan badi Yesu Keriso baba degihani amuni ma andre sau hagele yadu ira ama ina talifusa ni omasyo badeje ate Yesu Keriso wawa itafefu Yahoo Shalom tasuno lobangangi bata andre sau hagelehnia wa omasinia sinotatima baba aurida andre bazi saminggu faarang noi bekhda wa abel ni atoto ita lobalangi babangai halawuta zamusana ya ita irege bazi mahal andre tola ta onrasi nomonia ya ia babu lulu botung soda situ bali sumangi saure tanufanania aboto badadada da fefu ira ama ina talifusa watola na sama hanu-hanu ita maliwa-liwa ita ofeta bazi maka andre habwala fahah kegetenia andre tabe eva aurida andre tobali sumanginia lihada ezo masyo balangi bahwa ita andre
bazi malhe andre geus itu bali teu minggu heda ya ia advent sara ilohania ira ama ina talifuse ya ia fama ana bawe ama Yesu bawang rifi fama ana bawe ama Yesu bawang rifi. Pertanyaan kada ira ama ina talifuse nafa nofu kada hadia ia nifa anoda bawa monraga wi aso Yesu. Batanggal 25 andre Desember di fanada andre danino inete bawa nurutede fa atumbu Yesu Kiriso. Hadia gohito dada Yesu Kiriso we amai bagulidana ya ia da bawa ngeheli niha sebahor bawa ngeheli niha fefo enatola te orifi. Andra hadia ni faluada ina fangorifi ni oh Yesu Kiriso anda tobali ta ohag ia da tafaano. Hadia ni faano da ira ama ina talifus ya ia da tafaano va aurida tafaano da hebisa ia bawa maana ya ia da tabohoni wa ngira-ngirada tabohoni wa aurida tabohoni gamotada ina udani fangorifi ni oh Yesu tobali tanah heda zamosana ia ita badaru malilowalangi di heda bazimal he andre sino tabaso mege ya ia da egoi mai mareko samesa zanura taromali andre nani fotoi Yohane bagi nete 55 ofeta 65 Masehi. Badaa iduna-duna heda hebisa ia dani ve aso Yesu Kiriso untuk kedua kalinya. Ve aso Yesu nafa atumbu Yesu dania hadiani ohenia ya ia de ina etola teorifi ita iheli ita bahu kohor tetapi kedua kalinya ira ama ina talifuse tenga da awe amanya sae baba ngeheli tetapi ve amanya baba nutuyu hani hazino mama ana andre ite maheda zito balitei ya ia da fama ana ira ama ina talifuse siso tano fana lobalangi basi malhe andre fahada ia nifaluada baba aurida andre apapun rencanada harus kita mempersiapkan segala sesuatu berarti harus ta'afaanu ira ama ina talifuse fatwa lema ita mege banomo lobalangi andre tafaanu ita hadani faanu ta ya ta iho gembuto ta ena tola omuso da ena tola gai tercapai hadiah ia ni hui ta hadiah rencana da berarti segala sesuatu harus kita persiapkan siman nege ira ama ina talifus bahwa mau raga Yesu Kiriso harus sokeda wa maana tafaanu ita ya ita andre to bagulidano o yang manu zifaluha ya ita ba o yang manu ni faluata nata angir musi wa aurida bazi dafi sino tatalu ira ama ina talifuse hazo soza bela tafalua hadia abel abo ita bamanos masulo bamangi nanu arere ita banusi kulitana data angir musi ira ama ina talifuse na selama da anu arere ita banusi kulitana saliotanya sila ararang data bohong tafalalini gira-irada ira ama ina talifuse bahwa monragu Yesu Kiriso bisibu ita hias segala sesuatu ya bisibu ita perlengkapan
anda hadijo masih lo walangi bahwa ragu Yesus Kristus yang pertama persiapkan diri kita. Iri kita niang tola ta ohege hadiah vangorifi andro sino ipohe Yesus Kristus. Ta ohege nanota ohege vangorifi andra ira ama ina talifus hadiah iani rasuida ya ya da fa omuso de fa owawadade le hadai fanga betul hana nota ohege vangorifi ni ohe Yesus Kristus. Hemisa carada ina tola ta ohege vangorifi andra ni ohe Yesus Kristus ya iana tafaan wa aurita. Pertama, amu Yesus Kristus dia serupa dengan manusia. Tumbuh ia tu bali ono sahuyu ira ama ina talifuse. Ena tola iheli ita dan kedua kalinya nifabunia ba nifahaunia we amunia kedua kalinya ya ia de meia bang wang huku. Meia itu tuyu niha sino mama an niha sino mamati baniha silo mamati da iwa dan ilamu ogen di elifina mako. Alai ita ira ama ina talifuse nalakada fama ane nalakada famati hadiah zalua khada dani fi pafatani sampuha ya ita sino orau urutu banahya andre data fareso wa aurida ta angirenusi wa aurida andre tano fana lo walangi apakah selama da anu sokhda wama anu apakah selama da anu sokhda wa mati atau no arere ita balahemi golidana situ bali tuho kheda ya ia da bemi fere baba monrago fi asokiriso sara me itu tuyu zino tanah nia ba ayati dulafitu hadia iwa kheda imane ba ifatenya dan ya malaikannya andre ba i ouloi ni tutuyu andre moroi bazi fasui yutarai onregi dana irugi gahem banua babon rege tano sa ira ama ina talifuse babi amu Yesus Kristus baba ngabuli Yesus Kristus untuk kedua kalinya ya ia da bawa muzara bawa nutuyu sino tanah dunia alai ita ira ama ina talifuse nahani kaumi ita tetapi tenya tu bali ita samosa mituyo lowalani meia bang wang huku meia itu tuyu niha sino mama an niha sino mamati baniha silo mamati da iwa dan ilamu ogen di elifina mako alai ita ira ama ina talifuse nalakhada fama ane nalakhada famati hadiah zalua khada dani fi pafatani sampuha ya ita sino orau urutu banahya andre data fareso wa aurida ta angirenusi wa aurida andre tano fana lo walangi apakah selama da anu sokhda wama anu apakah selama da anu sokhda mati atau no arere ita balahemi golidana situ bali tuho kheda ya ia da bemi fere baba monrago fi asokiriso sara me itu tuyu zino tanah nia ba ayati dulafitu hadia iwa kheda imane ba ifatenya dan ya malaikannya andre ba i ouloi ni tutuyu andre moroi bazi fasui yutarai onregi dana irugi gahem banua babon regi
itana sa. Ira ama ina talifusa bawi amu Yesu Keriso bawa ngabuli Yesu Keriso untuk kedua kalinya ya ia da bawa nguzara bawa nutuyu ya, sino tanah kenia alai ita ira ama ina talifusa nahani kaumi ita tetapi tenga tu bali ita samosa nituyo lowalani. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Andra ira ama ina talifusa, ina to bali ita nituyo lowalangi, ina to bali ita samasa, ya, sanguhaga famurifi, ina sinruru tabohongi wa awita. Tafalalini gera irada ira ama ina talifusa, tafalalini buah-buada. Buah-buada babu ngabateda badali fusada bazi fasuya ita ina orowang ya ita ande samati holobalani bai hata otai ni hakereso tetapi buah-buada dengan buah-buah ni hakereso samati ke Yesu Keriso buah-buah nia buah-buah somasi niha basumasi holobalani. Ira ama ina talifusa badaro malilo walangi andri dania bawi aso na baba ngambuli Yesu Keriso kedua kalinya oya dandra saulua nata ila ia dani nata baso ba ayati ona imani atozi sodania sanaga tegu balamane dania ya odo ba atula felungu banami romo wanu-wanu baturia wanu-wanu babeito kiada demi letul simana batenga faatwadana nasa moso sadania ji sambua soi udu ji sambua basi sara eri udu ji sara soson ruru dano misa baso solofo banua daa dan fatua lemang awuli Yesu Keriso bawa muhuk, bawa nutuy. Jadi ira ama ina talifus bagi nado ande nogi ui uruma, nogi alua si manada. Berarti ahata so Yesu Keriso, mangabuli Yesu Keriso bawa nutuy. Hadia ina tubali ita nituyunia ira ama ina talifusa. Hebisa ina atola ta oheg. Tarayakan Natal dan di tahun tanggal 25 Desember andre. Tarayakan. Sebelum ofeta ita tanggal 25 da eta lewati Advent 1 ofeta Advent keempat ena so kedawama ana dodo sehingga pas dari ba atumbu Yesu Keriso no sae umuso dodo no so kedawa wa haude hana no so kedawa ma na no tafaana ita ta ohege wa umuso dodo fa owa wa dodo ta oroma bambua buada seroma ta oroma bawi hededa sehingga niha sifasuya ita lamane da niha si sofa mati oroma bazi halada Bapak Ibu jadi ya ita fefu data angin renusi hada daromali lo walai heda bazi ena bai hasamonrongo ita hada ita falua ya bawa orita haega tafalua iria ama ina talifusa ba keluarga ba talifusa baniha sifasui sehingga uwa dadada umuso dadada hana tauhege uwa murifi sito balifusata situa Bani fere bawa monraga fe aso Keriso dua melesa ngila inete we asonia
Baayati 33 irungi 35 imane mifagi bay mifara le asami ilagi nete hulani asofano sonre omonia sami badanga sabuyunia hadayahnia sang mahalawa zamasana basang ma kezanaro bambawan ruhe bay meria babay mifara le asami ilagi nete wa ni hasifa suya ita lamane da niha si sofa mati oroma bazi halada bapak ibu jadi ya ita fefu data angi renusi hada daromali lo walai hada bazi ngahemane ena abai hasa monrongo ita hada ita falua ya bawa orita haaka tafalwa iria ama ina talifusa ba keluarga badalifusada baniha sifasui sehingga uwa dadada umuso dadada hana tau hege uwa murifi situ balifusata situa bani fere bawa monraga fi asoke riso dua melesangila inete we asonia baayati 33 irungi 35 imane mifagi bay mifare le asami ilagi nete hulani asofano sonre omonia sami badanga sabuyunia hadayahnia sang mahalawa zamasana basang ma kezanaro bambawan ruhe bay meria babay mifare le asami ilagi nete wa asozatu bamo andre natan obi bana tan lumbongi bamana miomano bamana muluo faboy mer ami iila naso ia lemu dena bahadiani wa egu khemi bahmi fefu wa bay bifora bafosato situa khoda meke iwa khoda ira ama ina talifuse melesangila ineto fi asonia fi aso Yesu Keriso ira ama ina talifuse le sangila hawa aragi noto bangapulinya kada zamusana ya ita meminggu silala no itera tededa ineto panor tede fa auri silo itu bada ineto tatera tededa kimia sinomonrai ulidano ni hasino monrei ulidani lela ila hawa arami ge ikau ni ira loba nani andra fatwallah hadi mangawuli Yesu kada zamasana tafaano ita kita harus mempersiapkan diri kita sehingga babe ngawuli Yesu kada lesa manufa dedu hana nusu kada wamaan dai wa bani far ira ama ina talifusu bay arara bahalo da so yang awal hadani wanya badaroman lo balangi miofone wa ngaliban lo balangi awa tula da batbe ena nana da khobifif ta ofana ya wa bangalui lo balangi bawa aurida bi arara ita balakami kulidana saliotaya ina udanya faluha itawa umusudet faluha itawa owawadede ira ama ina kalifus baidania babi asoda baguli adano andre fa amarase je faluha ya ita balosa furiagi basalamu mana fa amarase ni rasoita he marase buto babi koli andre baguli dana ira ama ina kalifus asal auri nusu asara ta ohege dani wa omusoted ta ohege wa ohauded ba ta ohege wa orifi si oroi lo walani bagi netu andre oya zondre tededa ira ama ina talifus oya zondre tededa ena tula tarei lo walangi ena ta eroga lo walangi ina ehu ita bawati kiko andre tani nomor tututa nomor wa matita lemo khia dadada baba nono lo walangi hana no abelega fuh
Punernisi tututa. Hebisa cara da babulawa afuka ya tahto ita kelobalangi. Tahto ita kelobalangi. Tabe amat rawa lobalangi wa aurida. Tabe balazida lobalangi bagohita teteda. Sehingga dani ira ama ina talifusa ya ita fefu heba keluarga henro muda ifahomu lobalangi hana notabe amat rawa lobalangi wa aurida. Andre ya ita bazimahe andre ira ama ina talifusa ina sinruhu tatano badededa taorifag hadia wehede lobalangi heda bazimahe andre hadia ni tegunia ita itegu ita ira ama ina talifusa bazimahe andre ina moro ita bukan dalam arti moro tetapi hati-hati berdeduta bermatita ina usinruhi tola aroda deda aroma natenada kelobalangi ina tola dani ira ama ina talifusa faluha ita wang rifi bata uhaga gonreta sino ifabu lobalangi regeta ke dadaromai lobalangi talau mangat sahabat letua Yesu ya daroma limo Andres sino mabaso banoge obotohi badede mazamusana raaga manda hu ama ina bihasa mondrongon raaga ina tula maurifagu ia gasa-gasa mikulima Andreto bagulida bad Yesu Kiristo babadigiani amuni ama Andres sauhagele. Iya tuh.